Lentu sia Luka. Lona mata upu e luas fulu te whetawina i le sifulu ma le iwa se ia o i le fast fulu. Ia po le luas fulu ma le iwa i le luas fulu ma le ono for now. O a fionga ala tātu wali. Ua fia pue ia te ia le au whaitaulanga sili ma le au tusi upu i lea lava i tuaso. A ua lato mātatau i le nuu, a ua lato i loa. Ua whaatu e ia le nā whata oto ia te i lato. Ua lato lama lama ma au ina atu nisi e wa ai ia te ia. Ua lato whaatanga a mio, ua lato whaatanga a mio tonu. Ina ia lato maua aisa na upu e tuu atu ai ia te ia. I le lima ma le pule le li. Ua lato fisili mai a te ia, ua whapea mai. Lea oa oe, ua mato i loa ua e tautala ma oa o mai ma le tonu. E le whailonga ina e oe se tangata. A ua e o i le ala o le atua ma le wha maoni. Pe se a ona mato o vatu. Pe sa ea ona mato o vatu le taulanga ia Kaisara. Pe le ai. A ua sila fia e ia la lato tonga fiti. Ona whetalai atu ai lea o ia te i lato. Se a le mea to te tofotofo mai ia tea. Whaali mai ia te au se tenari. O ai ea e ona le whaatangata ma le tusi e iai. Ua lato whai mai ia te ia e o Kaisara. Ona whetalai atu lea o ia te i lato. O mea a Kaisara ia outou a vatu ia Kaisara. A o mea le atua, a vatu ia i le atua. La te le mawhaia lava o na maua o ana upu i luma o le nu. Ua latou wofo i lana tali. Ua latou whaalolongo ai. Ia wala mātou atua e loloto ma le whaingo fia ua fionga e mātou te whaalangolango i le mana lilo lo ngangapa i ngalue ina o mātou loto. Ma mana tunatunga ina e mawhaiono mātou langona tonu lo fina ngalo mo i mātou. Whetalai oe i o tangata e alai lau mea whainga luenga le atua aia aina le loto le mawhauwhau o le ngotu. Ma langona uma i ngā lulue whaatasi mea umalava i a tele sovi i ngalo mātou wali. Whamanuia oe e tusolo mātou whaalongo i au fionga le nei tai au ono o Yesu. Amene. Amene. O se tasi nei o anga sala o te manatu e whaia pēa lava e le kālesia ma tangata lolotu e au noa ma le manatu natu lolotu iai. Leunga le tala e tele na tātou whai ma lo tātou le iloa. E tele na tātou whai a wha upu pe wha wala pe tau o le wha tua. O le ale anga sala le mea lea o le tofotofo i le tua. I le whemaikala a Yesu i la uli ia. E le te tau ona au tau tofotofo i le tua. Se tasi o tala noanga manino ma matilatila le tuspa ia. O le whaososonga a le te apolo ia Yesu. Maikala kuspa ia ua ave te apolo Yesu ua tuu le mea pito mau lunga le malumalo whamelola ia lea. Ia e punga ifo i la lo a wai au ina mai lea tua angelu e sapo ia te oe. A whamaikala Yesu ua tu sia ea. Aua e te tofotofo i lo ua tua. E tele lau teimi e whapena le ngā so longa mleanga inga o le tātou sa valinga. Pengo whaatu. E tele teimi e pe mi ngoi e whapenga tātou tofotofo i le tua. Ai wha upu whapea o lo tātou whātua, whakaika inga. A whapea o el whaiwhaiva ki ngā lavanga i loa walu le aso ma le pō o sau whautuanga e lo wale tai. Si le sami e angi matangi ma emola wila pāwhai kili aua e fia aia se ia o lau kala lea. Alo whangia e le tua i el whaiva le nei aso e ui lava le lolo wa. That's stupid. E whawale valea, e whaolinga mai, o le ke leo lo whatuatua, e le ai, ua i loa ai lo valea, ma lo wanga sala o lea, ua e tofotofo i le tua, ma pe ngale kuma le anga malangona le kauari ali i. O lo i loa le me kaunga whai, ua i loa le sao ma le se, a e alu e su le fina ngalo o le tua.
O le kua ngā o ngā lenga o e leo li ia Yesu. E leo se whātua tua le mea ngā. Mea kau le tofotofo i le tua. A mai Yesu, ua whetalai atu ia te ia ua tūsia foi, aua te tofotofo i le lilo o tua. And many a times i tātou savalinga i tono lotu, e whai e tātou mea male whaupu, a le whaupu le whātua tua, e whaupu le ilo le tua, e whaupu le lotu tele, o le keusiano e le fefe, malo le iloa. You are testing God, you are putting God to the test, where e tofotofo i lo o tua. Eske me whapenga fo na whai tātou, le mea fo i lea, e pei, e kam whai o e tiol ma le tua a whape mongi lava o e lea. Le tua a whape moni lava exist o e, a whape moni lava o e lea tua alofa. Waka le la vā mativa. Waka le la vā ola valea. Waka le la vā ola le tango lima. What you're doing there is you are testing God. That's exactly what we've been warned here. O lea, o lo tātou tofotofo ina o lea tua. E le o lea tua ngake sila fia mea uma. Me karakuspa ia, e loa e ia lo tātou struggle. Na te sila fia mea uma, e le whapela o kako le talo ai, no tātou talo mwhailo atu o tātou mana onga. E ese la kakalo, whaali mana onga, ese le tofotofo i le tua. Ake loe, two wrongs doesn't make a right. E iai keimi e tutupu ele mele a peila o le mea mua mua le tufia tala noa ia te oele nei taia. Vaenga mua mua, o vaenga pupu e lua, o le tātou la unga le nei taia o le nei. A se sele nganga e whai se mea, e le toe tonu a se mea muli muli mai. Wrong motives comes before all sorts of wrongs. A se sele motive, a se sele langona, a se sele mafuanga e whai e tātou se mea, e le eima se mea koe sao, o mea tātou te whai. A se ase se e lea nganga, po le motive leanga operator, e leo tusi upu, mausi tau langa siri. The sad thing is, e longi osi tau langa tau ane ai, e longi tai tapua inga tau ane ai, o le au tusi upu. Ma le au osi tau langa. They're not just ordinary priests, they were high priests. O osi tau langa sili, o kama makukua o e sili e le tō whā, a le au whai lotu ai u tei a le ngā kaimi. A whai mai alwanga mua lava le whai upusfulwa iwa, whai mai, ua fia poe ia te ia le au whai tau langa sili, ma le au tusi upu i lea lava i tu aso. Tai o le lotu, o le au whai tū la whono, o e malama mai loa le whau inga uma, so se makai kusi, so se lainga, so se vaenga, o le tū la whono, o le awalia kusi upu o la tō e whamatalaina. E atu le vāo tangata, ka puai ma le tua, o le awalia o staulanga. Pero whaku, they're not just ordinary priests, they were high priests. O tangata i ele pule, ka kaunga i ele i loa, ma le malama anga i le tua. Ale mele kupi, the very God that they're worshiping now became man, and they denied. Whawhitia, lei loa le tua. Ai se ame se o lako mauti, leanga lea e o e tofotofo le ali. Ai alanga o e tofotofo le ali, o le ita i le ali. Whawhale le kalakuspa ia. Vai mai ka kuspai le Lucas full Luca lava le asfuma tasi lima tolu lima fava mai ua feta la ia upu ia te ilato o Yesu le fakau ai mana uli lava ia mana la ia ona matua ita lea o le tusi upu ma le alpha sale ona lato fasili fa oso le ia te ia I mea tele mai la fa polima fa o lama ia te ia masa ile ta office e upu mai lona fofonga ina ia la tō momoli a te ia. A le loe o ele atua, a le se mafutanga ma a oe ma le atua, e whaia oe me whawhea ngai, I le whina ngalo o le atua. Se le mauti ma whai ese a leanga e pule, ai mapo pule, e pule, ai pala ai le pule. E ala nga whaikai ma whewhela uri e Yesu, leanga sulu mai Yesu, sai Yesu, whaali ali le makila kila o le leanga o le mea lai o lai.
Ua avele a venga I tangata e le tusai. E fia la aunga ma fola mea I tangata la tau themselves o la tau lava la tau te le o lai. E fia e ao atu ma oke aku ma launga atu a le fia e ao aina. They like preaching and teaching and rebuking, but they don't like to be rebuked. And that's the problem there. And because of that, they hate Christ. Nga fei kai ia Yesu. Na lei fia ia Yesu. Nga o mai lola ia le ia Yesu, se se le mafuanga e o mai e. Don't do that. Se se le mafuanga nga o mai. Ma mai le Iakopo mua lo sifulu. Awa ele tupule ami o tonu le atua I le ita o tangata. Fia I kako solfangua waka I kako fai unga fai mai lungo le tatu feita. Fia ngi au kala wa sala mo ai. Anga loa lava le faia nga fai lungo lo wita. Fia ngi au mea ua fai nga wa eko mai keming ona na fai fa vai mai lunga I o manatu o le ita. O le ika e kelenga mafuanga, o le mafuanga le I, o le insecure. Ai alanga insecure, o le sa vali e tusa ai, ma le vala au a le tua. O le faia tofi o staulanga, o le faia tofi, o le fa tusi upu, o le iloa le upu le tua, o le iloa le fionga pa ia le tua, valo ia mai ke riso, I le fia kausanga kaluai, leo tau nu, a la lave fai mafili Yesu. Mele mo al tangata e ese le nganga e fai ei mea ea e fetalai atu Yesu a hita ale kala le I e le kaunga ika fa mai ua matua a hita fa mai ua fetalai ia I lato ia upu fa mai la ia lea ona matua a hita lea ole autusi upu ma le au Pharisee. Ino ngā kula tangata na ia tātou le tele o mea. E ke fia, e ke whalongka, ai awha iaku Yesu lo whalongka, ai e heita. Ai mai ka kuspa ia, e le tupula me o tonu le atua, I le ita o tangata. Ai wa ai o le mafuanga ngau e rauri e Yesu. Cross-reference ka ngoa koe. Luke 11:54. Fa mai o lama ia te ia. E o e lama Yesu. Lua fa mai masa ile ta office e upu mai lona fofonga ina ia lato momoli ia te ia. E leo kanga uma e o ia Yesu e fia o onga ia Yesu. E leo tangata uma e o ia Yesu e fia feola ia Yesu. E leo tangata uma e o ia Yesu o ia ile nganga lato te mo mi ia Yesu. O iska haka e o ea e sa ili se upu se e sa ili se mele anga Yesu se momoli ile ali se ave ya Pilato se ave ya Kaisala se fai se me fasioki a Yesu se le anga wala matia le pule o le pule mapo pule it's always o le pule pala ai o le pule fefe vale o le pule fefe e challenge malu I tau wina langa nofo ina pule fa pe ngale mele kupui e musu lauria e ese si pule siliaku e ui la o le pule sili lau ka ngu e le fia fa longo ona o le fia ola ai fia fa longo ona o sa ili masei sei fasioki. That's why they went to Jesus. They want to kill him. E mga ina ia fasiokia Yesu. O Yesu o faola, no inga e kaunka ko o Yesu e feolai, o Yesu le ali, no inga e auno tatu tapua ia, ma matatau ia te ia. Ai saula ia Yesu, o le saul ka haka sau fiola. Saul ka haka sau fia ka puai. Ai le olo sau sa ili, mea ese se a Yesu, ma le nganga e fia fasioki. What is that today? Jesus is not here, but his church is here. Many times people go to church with that attitude. You cannot make Christ Lord in your life. You cannot worship him. You cannot learn from him. And you can never be saved by him if that is your motive, if that is your attitude, if that is the reason why you come to Jesus.
Everyone can come to Jesus, but not everyone have the right motives that they come to Jesus to. Kele ka haka fio loko, kele ka haka fio ya Yesu, kele ka haka fio le langi. Kele ka haka e fia fa mau popo mawhai mea, ai leo tangata uma e kukusa mafuanga in terms of their relationship with Christ. Ai se hafe ika leo ri e a Yesu. Hafe o sa Yesu whaadi ali uma leo langa lefta uila e olai. O feika e Yesu, a wa o le whata oto e a Yesu, o lo whata tau i ala tau. I will say presuma le iva once again mai ua fia poa ia te ia le au whaitau langa sili ma le au tusi upu I lea lava tu aso. Alan menga le o e mai a ua lato matatau I le nu. A ua lato I loa ua whaatu e ia le na whata oto ia te ilato. Ke roi la mio le Yesu. You know, I might come and preach something that poke your heart, that hurt your heart, that burst through your heart, make you feel guilty. But the thing is, I just don't know what's going on with your life. Jesus, being a preacher that's why he was the best preacher. Why? Because he knows his audience very well. There's no pretense before this preacher. E mawhainga e alo mai fia lelei mai I, ai leo oere ngā, o vai akulei, ola so lelei, ola so ang maluma. But that's not the real you. And I ke se ea ia, hai sea, hanga paula wanga mea leo ke vai akuai, o Yesu la, e le whape ngā. Ngā o maila o li e whamai, o ofu lelei, e mamalu, asa vali, ke whaalongo aku pea, o se loi pea e laka I kamai, mamalu, pa ia. Ova le mawalulunga. Ale mele ala ngā whekaya e sui kua, whamekara e su o tau pei, o whangua o keu maa ngai a mai wafo, a o iwi mamango, mane leanga ngai kokonga. That's why they wanted, why? Because Jesus knew their hearts, and he gave them what they need. Ngai loia su mea la ka milo la koloko, na feta laiet foi o ia, e tusa male mea la ngā kei loa. And you know what, as you always pray for us, you always pray for me and the word on Sunday, I always believe, o le upu ale tu e asa, le asa mo tato. Ale la vea I oe, e la vea ia. A ngai la vea umai tato. Never a time. Lei ma se keimi whape, le la vea I sisi, le upu ale tua. Mela le angai, mea lava na whai, e le autusi upu mala o staulanga. Le anga ngase se le anganga, ngā wrong motives ngā whai ai. O le anganga, o le anganga o le fia whaaleanga. E le umai a Yesu ono se fia ola. A se amenga le umai a Yesu ono se fia ola, because they think they can save themselves. They think they can keep the law. They think their religion will save them. They think they are committing to the keeping of the law will make God happy with them. But that's not the case. That's exactly why Jesus came. Why? Because they cannot do that. O ngai le mawhaia la tau, o ngā whaia le nā mea. Ele o mai o se alolofa ia Yesu. Ele o mai o ngā ole fia tapua ia Yesu. Ea ngā o mai ona ole fia fasioti ia Yesu. Tasi ale mea ika kangaka ia Yesu. Why? Think, you personalize this. Think. Lan mea ke ika ia Yesu. Yeah. Ke unga whai mai e ke le ika ia Yesu. But doesn't change ia le principle le. E tasi ale mea ika kangaka ia Yesu. Olea, pe a whapea o lai fia e ola tu mau I le angsala. E alanga le fia rauri e Yesu, langa le fia manga e kula angsala. E le fia manga e tuule o langa la e ola ai. O le mele, e lo kanka umala e o mai a Yesu, e alo lofa ia Yesu. O le ulia ngalanga o mai, o le femei o mai e sa ili, o mai e sui. O mai e sui, o mai e test, ma tofotofo Yesu. Look at verse 20. If I may, ua lato lama ma awina atu nise vavaya te ia. I like the English, if I may. So they watched him and sent spies who pretended to be righteous. See? This is a shocking truth here.
o le mea moni, o le mea ke makua e ofo i. O lea, e leo le nuu, e leo le moto tangata le fia pu e ia Yesu. E leo kaiko o lua o leo uskaulanga. E leo au kalavau o le ngu. E leo tangata lau tele o le nuu. E leo le au fai ko ngā vinge ma le au fai ko ngā maki. Aia, o tai o le tapua inga. O le au fai la unga, o le au fai a onga. O tai o le lotu iu taia. Le fia pua ia Yesu. Whawhen kupuna ngā mea. Listen to this, church. A wala tau te lei loa o le whata oto lea, e whata tau ia la tau. A wala tau te lei loa o Yesu lea, e anga le tula whonu, lea wa fio mai. A whawhengo fie, la tau te lei loa lea tua. O whasili, o ai lea kua ngā uskaulanga ai, i le kaimi a koa lea ngā whaikaulanga, uskaulanga sili e. O le ale tula whono na o ao malaunga i tangata, i le kaimi a koa lea ngā whai e la tau ma whai a unga le tula whono. All in vain. Ngā kupu i aso la whanau le tua, let me tell you, o lo kupu laula ola, green, fresh, i aso nei. O lea, mo le tapua inga e whai, ma le manatu o la sao, a leo le tua lau kapua ia. E leo le tua lau avi ia. E leo le tua le whapongai o leo mai whakasi. You know, every time that church come together, this is our purpose, what? To honor God, to worship God. And the biggest part of that is to hear Him speak to us through His Word. When we come together. Can you see the big problem here? We vai whawhika uri ke le la wangainga. Wa lato lei loa. Yesu. You know, this will shock you. But let me still tell you. Ke loe. Ke leo isi whai loku yasongi. Ke leo isi whai la unga yasongi. Ke lo kai o isi e kalesia yasongi. I kongo loku. E kao loku rea tua yasongi. Ke lea la tau te lei loa Yesu. They still have no idea who Jesus is. They may be preached Jesus, but that is not the Jesus of the Bible. La tau te lei loa Yesu. I said, okay, Lord, I heard them, I saw them. I witnessed their practice of their Jesus. That is not the Jesus of this Bible. E leo le Yesu le ngā le kapua i kako. O le Yesu le I, e le mi lia whauang kala, pe aor kemi wa mo mi ai, le so aki o loko on tangata. O le Yesu le I, e le wha pele pele, I le kangaka wha vale vale a umi. O le Yesu le I, o le Yesu, e le wha lalo le tangata, a mi o le anga ma le ustai antula fono. O le Yesu ngā, le kelenga wha longo i tangata i aso sa uma. O le Yesu e alofa. O le Yesu e mangau e manguia, e kele mai. O le Yesu e mangau e mauoa, you can never be makiva. O le Yesu e mangau e ke ola whasola a koa, I pule oi me ke mangau e mwhaunga e maua. E leo le Yesu ngā, le koke wā e I. O le Yesu, e le eise respect, e le eise whailonga tangata. But the funny thing is, these guys know Jesus was like that. For me, ua mātou I loa, e ke le whailonga tangata. E te launga e tusa ma le upumoni o le awhionga pa ia a le tua. You know, a le mata ala foi, tātou I aso nei whanau le tua. Ka ko ke pisi solo aku I ma o whailinga I mana ngā, tā uaile suafa o le ka le sia le tua. Awa le tua le Iesus tātou menti. Pe a tātou le matala. Mano tātou le iloa ua tātou whawhitia Iesu. Ok, whape I fōringo na ngā me, o angi whailonga I loa ai, ua tātou whawhitia Iesu. Listen to this. E loa na ua le toi manatu ma mafa, ma whata ua ina e tātou, tai o le lotu, le ao au ina o le awhionga a le li.
Ua peinga o se mea fo ile e whapipi a tātou mea whai. A whainga as whangau, e ki whalongo kala lea, ia kaua o singa upu e. A whai whapoi ponga, ia ngau singa mea lawa e whapai. Ua ngau se mea e feel in nai por kalame. Well, it's not singa mea, it's the only mea. I whata singa ale atua. This is the only thing. A misi si mea uma, e whianka si au kom mumu pēo mai se maliu, a whaku whai pola ainga, okay, lo kako la unga, keu maliu, kako ainga. E o lava I kamaiki whakuasa vali, e mui lava isa, le ingi mea ai, le ingi lafo, le ingi whawhiwhianga, le ingi mea whapenga, a pēo whaku, Paulo le mea a misi se mea, e leo ngā, o lea, upu ale tua. A pēo whaku, aso ngai, o pēngau se mea whapipi, e kā oi o kā kou keu siano. We don't have this, we have nothing. Pe o ngati ngā e o taringa, ia te au I lewa aso ma lewa aso. When we come together, that is our purpose, church, is to worship God, to honor God, and to hear Him speak to us. A tanoa mai Yesu I lana upu, I mea au te la vea ai, o ke ika. O le whai longa ngai loa ai, e ese la le motive lea o te sawa ia Yesu. O si mea mata ina ina, I whai pulua vanga e lua si fulu. O le mea le nei whanau le atua. You know, po le arko ai ngā sawa ki sawa ia Yesu, e sila fia le le Yesu. E loa le le Yesu. O le matango fia ngā o le tātou atua. E le peo pura a umaloa o mo ingi maka, e le iloa pura what's going on with these worshippers. E le peo o se whakangaka, e le ingi mawhau. E le pei foi o sai papa, ngā le mea lawa lai ki kilo I ngā ke iloa. Au le atua lea, e le ngaka inga le aise amatanga, le aise ngataanga, e le aise mea lilo lang silfanga, ngā ke sila fia mea uma. He know when we come before Him in pretense, and He know when we come before Him with a broken heart. Lo tatou loto ato toa ma le wha maoni. Whai mei kala kuspa ia I, ua latou lama maau ina atu nisi e vavai a te ia. And this is a dangerous one, this line, catch this. Ua latou whaatanga ami o tonu. They spy, they pretend to be righteous. Why? Ina ia latou maua aisa na upu e tuu. Watu wai a te ia I le lima ma le pule a le li. A vile whai puru sfumal tūru. Whamai, a ua sila fia e ia la latou tonga fiti. Mea ngai maa ngai al tātou tua. O le si truth ngai maa ngai le teule leo tātou lotu. Our God knows our hearts. Our God knows everything about us. It's push us. E tūle ia I tātou e tapuai I le nganga a toa ma le wha maoni. Esea, lang kau ke iloa la sila mai le atua. Tau te iloa la sila fia e ia o tātou lotu. Mai ua latou lama. So they watched him. O le upu ngā watch ngā, watch closely, observe carefully. Beautiful words, but wrong motive. I wish that everyone come and watch him closely, observe him carefully, give him our full attention. Why? So we can know him and become like him. Ai pangalea, o le watch closely, ma le observe carefully le kupui. O le su e se ina ia moli ai, o ia li. They come and watch Jesus closely, not to learn from him, but to look for faults so they can accuse him. Wa ai le motive ala uli ia. Mai la totele mawhaia lava o na maua o ana upu I luma o le nuu. Ua latou wofo I lana tali. Ua latou whaalolongo e whai upolu sifuma le ono le kwhai kua whai tau atua.
Fiu su se me e maua ia Yesu. That is impossible. E te le maua se kala se mai le fofonga Yesu. This guy tries something that can never be done. O aponga leve umanga, o lave umanga, o ngasua umanga, e oso e kangaka, e sauia Yesu, i le faa moe se, i le anganga se. O lava i le tua e le ise le anga, o sa ili le anga iai, i le tangata e sau i le anganga se. Pea me fungaru e fia ai, i se ia, ai arusu e ia runga e runga le maunga. That's how impossible is the task le manga o rau ia. Fia va ai se mea se, ai o ia Yesu. E le fai mea se Yesu. Sad to say, sometimes church people practice that and leave that. Pewa e alu oe e su e me se ina ia e molia. Yesu, por ekalesia a Yesu. But to catch him in a saying, in the presence of the people. Relato motive lea. Ia whaama, ia whaamatanga, ia whaaleanga Yesu i luma o tangata. And you know, so se keimi lawa wherelako mea ngā, o le akili mā kila ngā, o le lato valea, ma le vai. You know, wrong motive, followed by all sorts of wrongs. E ke whaia mea umana malo manatu, e use le lei, a ngā ole aliali o le tatou vai. Aliali e o le uvalea, aliali e o le umatanga. E le maua se tua i ngai le sao. Ai ale maua se kua i ngai le sao, ua whai lo malpepelo e whaapepelo le sao. If you have your Bible, turn with me to 23 verse 2. Book of Luke, lava le kwhea kua ia. Lua tolu whai upo e lua whai mai, o na lato momoli ai lea i a te ia, ua whapea atu. Listen to this. Na matou i loa le nei tangata ua ia whaasese le nu. See, they're talking about Jesus. Ua le ei lava se me maua Yesu, o lolau li a pai lako, whai e le pepelo ke le a le office a kungu. O le a whai mai. Na matou i loa le nei tangata ua ia whaasese le nu. Whai mai, ua vavao foi o na avatu o taulanga ia Kaisara. Ua whapea mai o ia lava o le tupu o Keriso. Ai whaalongo le kari a Yesu. Whai mai, pe sa ea o na matu a vatu le taulanga ia Kaisara. Pe le ai. A mai ka la luka, a ua sila fia Yesu la lato tonga fiti, o na whetalai atu ai lea o ia te ilato, se ale mea tau te tofotofo mai ia te au. Mai lola ia lo whai upu lua wha, o whai mai Yesu, whaali mai a te au se te enari. O wai ea, e ona le whaatangata ma le tusi e iai, o lato whai mai a te ia e o Kaisara. Whai mai lo Yesu, o mea Kaisara, ia o tau avatu ia Kaisara. Au mea le atua, ia o tau avatu i le atua. Right? So trickery. Mo konga fiki ia mo meo ki apolo. Anga whai aku ngai ia Yesu, aua le avea ia Kaisala, e ola uli ia ave ia Pilato po Kaisala. E anga whai aku ngai Yesu, e ave ia Kaisala. Se mangu e o, a mai le au iukaia mai wewa ai Yesu, e au ia aloma ele au ia kaku. But Jesus did not give according to their expectation. Ai a mai le talia le atua, o le ngakisira fia mea uma wha mai, o mea Kaisala, ia o tau avatu ia Kaisala, o mea le atua, ia o tau avatu i le atua. Kasi ngai o verse fia le au, le au wao la fonga o aso nei e whai. Ave mea Kaisala ia Kaisala. Mai tupea o tau manwhesea. Ave mea ale tua i le tua. E se ale winga o kala Yesu le whai. Mai la tutele i mawhai ala wau na maua se mea tua inga Yesu.
failo mal pipelo ke le lava le fa mai ona lato momoli ai le ia te ia ua fa pe atu na mato I lole nei tangata ua fa se but mind you o kai o le lotu o le moto tangata le lo lofinga ima fia mulmuli ai Yesu o langa koa o fa se inga ngi ko ngakasia kai kangaka pipelo a fia lolo penka mai pepelo e whakakau I le atua, pepelo e whakakau I le ali. Pero o whaku, a whapeo le motive ngā e alu o ia Yesu, a ele mose me tua inga ele mea moni po ole e kale sia Yesu, you're gonna create lies to accuse Jesus or his church. A le tupu Yesu, ma li Yesu I lo olanga, o le mea le tupu e tātou. Ea, e tua ina e tātou Yesu, e wha fōlinga e ami o tonu tātou I lumo Yesu, e spai e tātou mea a Yesu, e o ina tofotofo e tātou Yesu. Mai, whamai whaupunga alu o whamai, ua lātou wofo I lana tali. I want to read it in English whamai, and they were unable to catch him in a saying, in the presence of the people, and being amazed at his answer. And they became silent. No, le malo a le piso tangata, pole alava, me whawhiangai ma le upole atua. This is the only remedy. Paula vale me tā puni ai ngutu olea, o saunoanga a Yesu. In other words, ole upumoni a Yesu. O kau whale nganga, o muimuinga, o vauvaunga, ma whaupuainga, ma mea umalava, e whaianga I te oe po Yesu, lo li, po le lotu a Yesu. His word will silence that. O ngale upo le atua, e wha mapuni ai, leve vesiranga, pe on tupu I. Mai ua latu whaalolongo ai. They became silent. Lua, o mea te whimana ia tātou te wawaile nei tai au. O Yesu e ali leva lea o le whaafia poto le nei laulanga. O Yesu e ali ei lo'u le atoa, lo'u valea, lo'u fia poko, lo'u le atoa. Whaupolusu fitu whaasolo le whaasifura mai, ua mai a te ia isi o le au sātukaio, o e tā ofi e leise toe tū, ua lātou fasili mai a te ia. Uma kui skai ai o mai skai. O laulia sātukaio, e le ngā lulue, they don't work together with the Pharisees. Their doctrines are so contrast. O laulia, e le karikongu I le o langa I tua atu. E le karikongu e se ola I tua atu le o langa ngi. E le karikongu e iai se resurrection. E le karikongu e iai se toe tu. E le karikongu e iai se langi mani a ngenu. E le karikongu le kuspaia a whamela atou o le kuspaia a koa. Ese ma le Torah, they're just commentary of the Torah. When I say Torah, it means the first 5 books of Moses. Paunga o kuspaia laulia. E le la vea ai o sua whaasolo mai kua I Amalakai. They don't believe in that. A leo o mai a Yesu. Whai mai. Lea oa oe. Ua tusi mai mose a te imātou. Can you hear that? O nga whea ankusi e mose a lako. O mose ankusi ia tātou. Ia lātou mai Yesu. Ma le au. Iu tei au malava. A whai mai. Ua tusi mai mose a te imātou. Pe a whai e oti le uso le tastangata. Ua whai lana a wā. A ua oti ia. E le aisana whanau. Ia whai a wālo na uso le whawhine. Ina ia tupu ai se ngafa o na uso. Ia toa fitu le uso. Na whai a wāle ulu matua. Ua oti e le aisana whanau. O na whai a wāle i le whawhine. O le au pito ane iai. Ua oti foi o ia. E le aisana whanau. Ua whai a wā iai lona tolu. Ua whapea. Foi ua o le lona fitu. O mai. Whamai le si vāenga susu le tuspa ia. O le kasi ngai o mau. E whai ua maku api pi nguko o le au satukaio. Asea, e ki whengi le lato mau, there's no life after this life. There's no such thing as a resurrection.
o le ki le ngā o le whātua tuang ki o siang lang, whameka kuspa ia, anga le toe tu Yesu, ua le eika kou. Anga le koe ku Yesu, e le ei fosi tātou toe tu. A petain toe tu Yesu o le mea lea, e toe tu tu foi tātou. The very doctrine, ale tua soifua, a leo mai lau lia whai mai, e le ise mea ka o toe tu. Ale lako point la le challenge ai, le iai al toe tu. Ok, Yesu, a whaapea la e Yesu toe tu. Ko fiku lau lia, kasi finge, oki resi whai poipo, oki resi whai, for your knowledge, this is a part of the law. E ke maua i oi Deuteronomy. A oki kangaka e le sanga whangau, e saurunga usu e ngofu marongko olua, inga ia whaua ole ngafa ole uoti. Ma le a inga. Lea la whai mai i rauri e a Yesu. A o mai lale toi tu. O ai sa o ea ngar ko olua. O le makua polong lua polong kolua. Wa le se me ka o se kasi a kelen ko olua. A whaalongo le tali a Yesu. Mai. O natali atu leo Yesu wa whape atu i a te ilato. O tangata leo langa nei. In other words, while we're here in this life, ua whai a vā manofotane ilato, kau ke whaai poipo, kau ke whai a inga au tato iai leo langa nei. Mai lola ia, a o e tau au ngā ina, those who are worthy of the next life, o e ua sao atu, a whawhaingo fie, o e ua whaola ina, e maua i la tau leo langa, ma le toe tū mai, ma le toe tū mai o e ua oti, la tau te le whai a vā, pe no fotani. E le aingi whapoiponga le langi. Me ngā nuk whea koe, we love our wives, we love our husbands, we love our children here. Of course we're going to see them in heaven, but not the way as you see them here. When you see your wife in heaven, you no longer look for a bedroom. Why? Because that's nothing like that in there. Because many times you can interpret the langi in the way we see this world. No. Meka Paulo, e le mawhai o na whamatalaina, e au whiai mea uma lava, e o i o tātou langona mo tātou tangata fōu. E fōu kākou menga lek whai akso ai, lo whai lo a inga, whakaunga ngā kuspa ia. E le koe whaia le kou a inga ngā i lunga o. E le koe iaingi sa pa u mangi sa paulo i lunga o. Ngā ole sa tama. Tasiro tātou tama. Ngai kaunga. Whamekala, mai tala Yesu. Whai upu ngā e luas fuma le valu. Kiwa iwa, tos furu. Mai, a hao o fo i le toe tū. O ai so lātou e ana le awa, fasili ngā le uri ia. Mai, e le mawhai fo i ona toe oti o i lātou. A ua lātou tutusa ma a ngelu. Can you imagine that? Ka kouke le koe whioki, menga ka kouke le koe whai a wā ai. O lo mawhau fia whai a wā ngai i lalangi ngai. Ngā la e ola wha vaulu ngā mai. So maa, ia la sifuru a kau sanga msui roko o lua sui. Wai wha vau. It's not going to happen there. E le koe iai se fia whai a wā. Ua pei tātou a ngelu. Le wha mai i. Mai, e le mawhai ona toi oti o i tātou, a ua lātou tutusa ma a ngelu, o whanau foi i lātou a le atua, o tangata o le toi tū. Kasi a kākou i lunga i o. E le koe yengi me kisi, e le koe yengi ka ike, e le koe yengi GRCC, o tātou o le whanau o le atua, whaapei o a ngelu. Mai, au le whatuina o e uoti, ua whailoa mai lea mea e mose, i le la au talatala i lona taua o le ali o le atua Abrahamo, Isaako, ma Iakopo, e le o le atua o ia o e uoti, a o le ola, a ua ola uma ia te ia, o na tali mai ai lea, isi o le au tusi upu o whapea mai, lea o a oe, ua tonu lau upu, ma ngai o le kari. Lea se senga man meo ngare, o le umako se la unga, a sa whai mai, ma ngai o lau la unga. Au whalonga kunga,
you go and do exactly what the launga say don't do. That's what happened here. Mai le awa oe ua tonu la upu. Hako mangeang whai aku, Yesu sa o le lei oe. Ai o ave Yesu lumo pi la kon whai ai. Le tua inga mat pelo ke lea pe on tatou whai tauang. Mulmuli ane, la tau te le i toe wha maa losi on fasili mai a te ia. Se mea tas. Whanau le tua. E le anga le tofotofo le tua. E se le whātua tua. E se le tofotofo le tua. Se motives ka whai se mea, le ei ma se mea sa o tātou tutoe whai. Se a kako me whai, se a tātou tala e whai. Tosi aki o tātou motives. E whai ei mea. A wai ali ali lava, lo tātou valea, lo tātou leanga. I le susulu mai Yesu. O le mea lea, au le tofotofo I le atua. May God bless your soul as you hear His word.